I 10 ljudi u nas u Pro Gamer King i danas ćemo, ne znam ja kako se zove, i danas će igrati sa Nikim. Ajmo da počnem. Wow, gdje si? Ne znam. Evo te, ja sam izato. Ajde. Prati mene. Čekaj, zakon čizmice. Ja. Ajde. I pantalonice. Ajde. Ja. Niki. Gdje si tu? Ajmo. Ajde, prati mene. Dosti. Prati mene. Brati, koliko će ovaj sad klip da traje? 10 minuta. Kao da? Moram se registrovati na Prempikemu pa ćemo onda kasnije... Nadam se da ću dobro editi. Bude opet kao ne valja i ostanem bez klipa. Valja će sve. Sad mi snima na disku D. Na disk D. Ja imam više stvari od tebe. Briga me dolasku od mene. Nemaš. Posle 3 sata su tek setili da imam chest play. Ljudi, imat ćemo specijal za nekoliko sekundi. Šalim se. Imat ćemo specijal za koji dan. Da neki čest ima. Da li ima? Mora da ima. Pečnice, možda ima i nešto ima. Ništa. I ništa nisam našao u ovoj kući. Ja se penjam na krov. Ja sam na krovu. Idem na vrh vrhova. Nemojte ići na vrh vrhova, nego ti lepo mene nađi. Jer ide mene nijedan čest. A ja si toliko uspio. A gdje si ti lepo? Na vrhova ove zgrade ti šta. Koji je crna zgrada? Gdje ti vidiš zgradu uopšte? Šta te čestova? Ja sam ušao u kući. U zgradu. Šta zlata. Šta ruda. Šta je čestova? Ti ne znaš u čega sam ja ušao, ja sam ušao u raj. Ja sam ušao u brdo zlata, a nema česta. Ja. Našao dijamantski mačar. Čovječe, gdje si ti zabavno miloga? Ona vidiš, ja sam tamo kod onih koševa. Ja imam 4,5 srca. Alo, znaš gdje su oni koševi? Gdje koševi? Jesi vidio neke koševe možda? Ne, ja sam gladan, imam malo srcića, nisam niš vidio, priviđa mi se. A kao ja ne, malo srca. Kao? Aj nađemo se u centru. Ja već piše crkavam za 3 sekunde. Ne piše ti to, nemoj da paš. Tu u mojoj glavi piše. Imam 3,5 srca, aj dolazi bre. Ne mogu. Ajde se nađemo na centru. To čim ko prebijemo magare. Ajde da se nađemo na centru. Ja mogu dođe gore, evo ga čest. A kao ja? Imam drveni mač. Ja imam dijamantski. Nego sada se merim. Ti se raduješ to malo. Neko u kući ti. Koju? Reci mi da si ti u kući. Nisam. Našao sam neki ender chest. Ender chest to postaviš i za 10 sekundi se stvori novi chest. Tu, gdje ga staviš. Znaš kako je to cool, ja našao to. Brzo, otvaraj se, možda neko dođe. Ajde, brzo. Našao sam. Ender Pearl sam dobio. 5 Ender Pearl. To je cool. A gdje si ti? Neko je u kući. Ne, neko je iza kući, neko... Jeste ubili? Ne, jure me. Marko. Ja nisam tu. Imam 3 srca. Kako si mi se laptop? Aj na centar. Gdje me ova Ender Pearl bacila. I bacila me tačno na vrh neke zgrade. Sad mogu da vidim planine i svet. Ću! Izvinite. Joj. Kameni mač. Molim. Evo. Izvinite zbog male pauze.
to smo Da, trebali. tebi se isključio laptop, pa Dobro, ne trebam to da govorim, aj brzo. Uđi u prvo ono zeleno, što ima 3, Vice City opet. Ovaj, Vice. Evo me... Jesi ti? Evo me... Ja skačem. Znam, vidim te čovječe, kako puta sam. Tebi se... Gde? Gde? Tvoj desk. Jel si ti taj što skače? Pa šta? Ej, idem da kupim nešto. Ne. Ajde, Bota se. desk, da konačno. Kupit ću svakom po 2 hleba. Po 5 hleba. Marko, jesmo mi prekinuli snimanje ili... Nisam prekinula. Onda reci ljudima ponovo. Vidjet će se ljudi editovati, izaće u 12, jel? Da, u 12 imam dijamantski mač. Gde si ti? Ajde na spavan idi. Sakrio, imam kameni mač. Ajde na spavan. Na spavan. Uvijek mi noć. Evo te. Evo me. Dođi do mene. Ljudi, izvinite zbog kvaliteta mikrofona. Aj Miki, dođi. Ubiću te sa jednim potezom. Znam, sa ti dođi. Dođi. Zato dođi. Stare, ajde imaš mač, napadaj. Koga? Napada ovo dvojicu. Pustio sam čoveka. Ladno likan, beži. Dođi Miki. Jel me pratiš? Dođi ovdje dole. Tu dole dođi. Paz da ne padneš. Evo ti 5 hleba. Evo ti hlebac. 5. Evo ti Miki. Mihajlo. Evo ti. Ne. Dao sam ti 4. 6. Miki. Ne čuješ se. Ajde. Sad se čuješ. Imam vozdani mač. Ne metalni. Jer Nemam nikakav. Imam samo svoj dijamantski. Vidi. imam se popiti. Tamo. Izvinite zbog toga. Počekaj mene. Imam ništa česta. To srani. Možda tamo kod vode ima čest. A ja mislim da je to da ulaziš gore, negdje. Možda te ubijem. Nemoj. Izvini, ja nisam teo. Zvoni pokopa. Ne možeš me stići. Ne možeš me stići. Jer vas treba meni vode. Potušit ću se ja. Ja se tušim. Znam gdje stižemo. Znaš gdje mi stižemo? Tamo gdje je dead match. Mi smo stigli tamo gdje je dead match. Ovdje je dead match. Kad idem da dišem, a da idem gore. Ovdje se održava dead match. Tu su ljudi nisu dobro napravili. Ajmo dole. Idemo dole, gledaj ovo. Tako? Nemoj dovoljno zima čestova. Ajde, nema tu čestova. Ovdje prekidamo. Šalim se, ali prekidamo. I evo ga. Marko. Molim. Znam, ubili smo jednog lika, a on je ubio mene. Ja imam sve I tu završavamo epizodu, vidimo se, ćao!